Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban but din halor ke kendon, ban perkheng ya ke jing penankam de kipla plastik hayo do Shillong. Hakar laipo terek mentau benar risau arah zakat kendai, ke Khasi Hills Autonomous District Council, ke lakot jelang ya ke Hima Menlim. Hagani ke jelang nak keleng ke HADC, lai don lang u executive member bakmi ya ketnat khayi pateng u ba polling do. Bat u executive member bakmi ya kayo u ba jambor war. Kat ba nak keleng ke Hima Menlim pat lawan mikman, da u acting CM u pa em aina manik CM bat ki menteri jongkani ke Hima. Kai ke balami nak ni ke jelang, nak keleng u executive member bakmi ya ketnat khayi pateng jongka ke HADC u ba polling do, ulai keren kerpang ro bat kinong pathai kubor. Ngis kotonat ban itu kamat jopi kolong ba hadu mentara sengi naki rekod kebala bat ke report kebala poi sengi kani ka kam kelak long successful kumba prapau 100%. Dia ke basak menta kalong bakadon kendiat ke confusion kajing bam smotu ha kajing idei bat kani ke definition ya ke plastik kebala lak ban pendon kam lani ke belong biodegradable ia kabala define kum kata ke 50 microns and above kaba kiong permissible limit di hadin kejing ikran kebamantan kalami ke konsensus kejing sengulang kejungi ba katba kadang don hi kejing pendon kam ya ke plastik la kadai single use nya da kumai pat kan don bet kejing persyang ban pendon kam ban pen ne hayo ya ka pendon kami ke plastik di ngilarai ba kan long clear ba kan ni ka ba ngi declare kum kan no plastic zone kan itu ia kan no ka kategori ka bomot ba nginam ong ba ki ba kata microns 50 microns and above ngilak ban pendon kam di ia kan ni ngilarai ba mangir kat ba ka Hima Menlim kin long strict haka enforcement di haki basak jong ki area support ke ADC nakaliang jong UEM market lada ban pendip la notify mo seborok ki Hima but ya kani kejuk menta ngin pendon kamru ban notify seki dorbash dong baper borok ki bahab ke jurisdiction jong ki HADC di ngi lai kren ru haka jinge depat bat ke ba ja lada kadang don gani ka jingbam ko ngo ka defiance ya kani ka notification teng la rai ba hadin jong gani ka jingelang ngin shim ya ki senjam ki bakantup ban don kam ya ki penal provisions lani ki jing pensaja kat kum ka an haka bai dei bat ki violators lani ki nopen kan kumba ngilada ban notify menchwa nangta ngi lai krenru shpang kani ka cold storage facility de namar ya kani ngi shania baka Hima Menlim kan le ka badon kam ban identify ka suitable plot of land tika ba pau na ka report ka ba ban sangi meta sengi kalong ba kila ia persyang banwat ya ka site bat kidon ka wei ke site ka ba kin dang don kam ban penbiang ya ki record namar ba kini ke site ka ba dei hi hakli yodo bat ki record jong ka ni ka site kim bat long available lot borok bat ka Hima Menlim dikin lum kenlang kita ki kot kisla bat ki ong bakin sa report biang sakani ka komiti kan long bet ka blanket ban namar larang ibu kategori ka dan bun ki practical problems ka beningkong kalong menu ban le e ka jing thau ka baar kalong ka basuk ba kan dan ka violation da ka ba ki clear ya ki materials ki ba kandum khadu ki num long ki bala ban puat biodegradable te bat kani ka jah ki babun ki sector manufacturing industry pitep kalong gumno wat ki dawai life saving drugs ru ubri urang sna tu mah de kan don jing e bikin clear
Hak kata rekam bakanu gunu kejat plastik bagi penon kamru kincu seal kincu stamp baik ban ong bakani kadai 50 microns dan menu ban authenticate ya kata. Kita berhak kin nong ki practical problems but ki brio ki jongi ban lek ya monitoring kin chem jing ya. Namar kim haganur kam gin establish bakani kadai 50 microns and above. Ubrio suara agak seal nang no ong should declare bakani kadong kebala ban penon kam. Environmental Protection Act. Katut ke don baik ke penal provision ke berkentup ya ke fine ke jengdan guna but lara kadai ke repeat offender ke dan ru ke imprisonment. Ini nomor ngi ki persang ban long practical. Tegi menteri jong ka hima hi ki batai ba hayo do baru saya kata ki beri ke pedan kam do 3 ru. Masuk ikini ki dok ka dok de kasla ka don ka pla ka don de ladangi wat hi ya ka solution kemat kandan ka solution ladangi wat hi ya ka problem ngin lap tang ka problem de rei lan na benda ka jing kuat jing suba jong ka environment bat ka jing yada ya ki kamtam ya ka umba momdi de kemat ngin hap ban job ya kini ka thama persya ya ka plastik nama ka thong ka jungi ka lomba kumbala report menta kumba 80 to 85% kene ka jing pendon kampus ti ko yudu kala duna te ka thong ka jungi ban hap and shim ka monthly report ka supervisory team ka lomba in kwa ba kan in long totally success ka kam but sa way ru ka bangi ni trang e menta ka kumba ngila expand ni ka notification sa baro ki hima akabitay berkanu plastik sun abro ko ka kasi te ni sumudai ban ong ba ni kerpat jor ya ki hima abakila yo ya ka notification na ni te kila dai ban ay ka foda notification kam klo sabro ki sinong do washo ba kinda batha ru ya ki do ba sinong bakin apan penjeri ki sinong ki taw te katu kat ni ki hima hi ni la yo ay report kila le ya kani bat ni la lapru katuk ni kisnong kilaya shim serius bhai ni ka akaba kila penjeri ye ke jing umdei tang ban penjeri kan re kila shim de program ju kisnong ro ban put khoi pros kata gre khobor ko sun tanat ka ba na kalen ju ya kan ke notification ngin pharu shaki ne ki DSU kebedai nak bamaki ken betha si school baro district school bamaki ken pha sha baro ki SDSU bat sha baro ki school bakin betha ki kena bagi ki habaki pedon kam nomor ki kena ki bam di jing bam ki ba song plastik ko ki chep ki yue ke kamot kedeka nong hikai ki la ban shim ya kane kenang ba plastik bagi penon kam kinum berat pathar ba